Hello, Jasers. Be the friend, be unique, be exclusive. Stay away from drugs, alcohol, and tobacco. Ti angai tet. He video intro tan chuan mo. Achan chu. Hei thulo mom deuh mai. Enge kan ti chuan in. Ka PhD work atanga. Ka research paper. Pan ni na. Pathian zara. Publish vele. Lau mai ni. Kalom khop mai. Hemi chungcha he kan ria kanga. Ti chuan in. Hemi tanga thil ka zirchhuak tele. Thil ti sang sang. Kan soi ho do na ni. Kan ti ho do na ni. Oh, nang ni de pon ingai da ha comment section na. Ron comment vero zo na te poko ron zo ziu don zeu nia. Ti chuan in he video sponsor tu tenge kan ti chuan in Pangpar Zur Association. Tu na hian in Aizor Club Parka Flowers Show Come Fair an nei mek ani. Oh, naktuk Valentine's Day ani naktuk ka po zingdar so matrangat lai dar nga thleng Saturday phe chun in zingdar sari atangin hei. Pangpar na tak plan ti sang sang tin plan te ta na mamo le tha ti sang sang a hun top chi te o ara thei te potat hun por ra thei te kha ang chi te kha hei Pangpar Zur Association te hianin an fair a hianin an pho lang ani stall somri chuang o mani chuan chuan naktu ka len pui ro on the spot in Pangpar fresh deu in pethei plan deu in pethei chuwang chuan in Aizol Club Parka naktu zingdar song matanga le Saturday zingdar sari tangin Aizol Club Parka hianin inova lenga hei pangparin level isak ve ngi don yo video pual khan ole tu da chuanin video sponsor tu te an soiso to poka hey hi ani maya ani thua chuanin hey Future Journal of Pharmaceutical Sciences ti ania ka publish na journal chu hi aming ani ti chuanin hemi journal publish tu Springer ania journal thalo te na hanin chini om ve a chini te ka ti impact factor hi om ve a impact factor nei sanga piang chu journal thanga ngai ani ti chuanin ka publish na journal hianin impact factor 3.4 ania chu ke mani pharmacy field ta chuanin avantlang lampang chung ve hret ania ka insight thei wa po ni lawin khatiang kha ania ka research paper masazok SAR and QSAR in environmental research peka chu 3.6 ania kapa khomo athave khop mai ti chuan ani na taka chuan he kan soitran tak main ani na taka chuanin thesis submit tur hian research paper pakhat chi publish angai masenga tinge pani ka publish na chan inti chuan diktak chuan tuna po apathum na tur hi ka ziek mek ani zeblo chuan mo PhD ka zom tran tir khan hei vairama ko oma ka soitum chu in thret hiam mayang heta ka zukal tir khan min ka theina kha min hriat sak du vak ni lo min hriat sak du vak lo khan ka hria he ta deu hianin min en deu khanin ke ma ka feel tat mai ani ani lawang he ka feel dan hi chu ke ma ke insecure mo ka kon feel owang mai ani ang tia kan in ti nu po khanin ani lo ka la feel thawani chu wan chuan mai de PhD hi kan ti chho zelanga pakhat chi thesis submit na ya ma se atam thei ang ber ka publish ang ka in ti ta ni an ma ni khatianga min lo feel tir tu te in ti thei khum na tur deuh khan in sa thiamang rilu che ka pulo al ba ni po ka va chuang lo ama ro chu keima khanin motivation kha a om tatlet me ni kha motivation kha athi thei lawa hei tu na hianin apani na pathian zara ka publish ve theya ka lom khop mai chonin ka publish na hi open access ania open access a publish tu chonin poisa hi pe ka ngai thina ni US dollar sang ni sang thum sang li te India poisa phe chonin noi thum noi li te hetianga mi zong chiar thei tura da lang tur hianin teng poisa pe kha ngai thina ni amai ro chu ka publish na journal hi chu ka vanei khop maya Egypt sarkar le Kim Springer te khianin in rem siam na an lo neya kedina poisa kan pe ngai lo khanin khumi Egypt sarkara an scientific council pakhat khuanin open access kan publish theina tur zong khan poisa kha alo pelok diem to ani chumi chu ka vanei khop mai journal po ka thangfu ka inti ni chuan hi atai talania in hmuang hian mo pharmacognostic analysis and antimalarial evaluation of quercetin in ilex ambel tabar using HPLC in screening lohzia ka soi thuang nangma ni pana in man thei in hriat thiam theina turin mo pharmacognostic analysis hi apoi mo mai ani hei khovela hianin medicinal plant ram muldam do hi antam mai ani ti chuan ram muldam do hi min ram noi tangin ron la ta se hei hi chumi chu ania ron ti ta se ani tak ani ti kan fin fi theina turata na min tran pui tu chu enge kan ti chuanin pharmacognostic parameters kan ti ta
chung zon chuan na chu pharmacognostic analysis alo ni tamai ani in hriat thiam ka ring chuan chumiram huldam doi pakhat ilex ambellula ta kan tia hianin HPTLC mangin hemi compound quercetin hi a ti kha kan fin fia ta a ti chuanin hemi quercetin hianin malaria thlen theitu na hrik plasmodium falciparum hi a that thei ani ti in vitro screening mangin kan fin fia le ta ani ti chuanin hemi compound hian plasmodium falciparum chu a that thei ma se engtin nge a tha ti kha molecular docking atangin kan zong chuak le ta ani ti chuanin hemi quercetin hianin plasmodium falciparum a that mai lova amaro chu khami natna shrikina natna athlen malaria kha engtin nge ti ziom turle natna na salu tukkan nei theina turlaka khan min ven theyang ti kha khami a mechanism of action khami zon chuan na kha network pharmacology mangin kan beile ta ani chu hemi research paper a hianin ka publish ta ani in hret hiamin ka ring kha ka soi fi thiam ve dan berani ti chuanin hei ka ming hi ama sabera oma ti chuan heta hianin ka pu ming oma ni ka PhD guide mo chuan ta hianin hei an lang ta thluwa me hi enge omzia kan ti chuanin PhD atanga ka thil zirchhuak poimo deuh nangmani pona hretur ka du cheu chumo khovela hianin thil zong hi kan hrevek lo kan thiam vek lo keima ni chi na hlo tin theilo one man army hi ani thei tak lo engtika emo chuan khoya mani mi puina kan mamo don tho khabi kha apoimo chuan chonin chapo lu tuk lo tur tuna te po research paper ka publish ta anuam ka ti khop mai ma se apoimo ber chumo somewhere along the way someone helped me hemi research paper ka publish theina tur konga hianin tuimanin min tran pui achan chu keima chawin ka ti theilo thil zong ka thiam lo dita ka soi chuanin HPTLC te po a theoretical knowledge ka nei ma se a practical knowledge lo nei to pani bula ka han kala almani supervise nan hoya keiman ka han tia khatiang khan chuanin network pharmacology te po hei a thiama oma hei hi ka inzir tira chuanin ti dan tur min shila keba han ka tiveka ka zirpa ti khan mo achan chu ka soi tum chu in hrethiam mani hian engkim himo a hriat sen vek thelo a thiam vek thelo tuamani hi chuanin min pui tho hi angai khami kha PhD atanga ka zirchhuak pakhat poimo ultukani mo chuma chuanin a chapo theilo rang khami kha ani ta ni chuanin adot le chuanin ngor a figures ve kan mu ve hrim hrimang cheu hei heng te hi nia hei heng te hi mo khai abon mel le mai mani paper publish abon mel le mai de chuanin khai hei khai hri thi ma har le takina ka bei ve na sa ni khang kha ani han mu ve reng ula ka tiamo chuanin adot le chuanin enge kan ti chuanin consistency tei rei pe hi masa consistency hianin omzia hi alo nei ve a example ni khata darkar nga le khai zir thin ta ni tin darkar nga kar kha chungin le khai zir ta tero chu tiang chu kan ngai dana chuanin consistency kha tei rei pe na tumru na khati nga khan kan ngai ni mai thei ma se ni mi alo ni hei hi poimo lutuk achan chu monday a darkar ngai zir thei ma se tuesday a program poimo dangin e awangin darkar thum che zir man wednesday a darkar ngai zir le ma se thursday a itaksa nom lo de awangin darkar khat che zir ma se kha in thiamem izir tho ni tin khan le khai zir tho nai thok tho chemical tho ni tinin ama ero chu a quantity te a intensity te kha a in ang lo ma se a poimo ber chu ni tin in izir ni tin in ithok ni tin in chemical kha a poimo chu consistency omzia ni consistency ti wanga ni tin engtik lai po ati be char kha ni chuang lo chan chu mi hring kan ni nang lowa chaw ve thei tho kan nia res mamo kan ni mi hring hi chumo tin le khazir ngor kan na ngor khatianga hanin concentrate bur khachu ril rushi selna ta te hian lo thami lowa chol han lak ve deta khatianga thiate ne na han chua ve zoi ang chi te po kha lo poimo em mani khami kha PhD ka ti atanga ka thil zir chu poimo de wania apoimo bera chuanin thiamna finna heng zong nei tura kan be lai hianin kan ril rushi sel na te hi kan ril rushi sel na te hi heng te hian lo tor pa thei ani lo tor pha thei ani
ขัดยังละกันแต่พอขานินฟิล์มขุดเฮียลงไงนี่อาปุยหมอเบราจนินสิเซลนะฮีอะไรลูเบอร์เท่าสิเซลแล้วจวนจุดติดแล้วจูนี่ไหมนะฮีก็จิรชัวเลยอันนี้มั่ง consistency จงจังเฮข้าปุยหมอครบไหมอันที่ทะเลนั่นก็ที่ละจนเองทิลดังกันสวยเลยอ๋อนังมานี่แต่พอขานินเองวันนี้แต่ข้ารอนคอมเมนต์เวทีอ๋อแต่ตะกี้นะข้ามีกะล้อมมาให้มี journal ก็ publish เวทีกับ PhD research paper ปานนี้นะกะล้อมครบไม่ตีข้าการอนแชร์เวทริมเจ้าอันนี้จูน้ำมันนี่ปนมินลมปุยกระริงนักกินอารมณ์นับวิดีโอฉันปาที่ปนกะลารอนติดช่วงแรงให้มีฮิตจูinformation การอนแชร์เวทริมเจ้าอันนี้ที่ชวนนี้ก็วิดีโอมีสปอนเซอร์ตัวเด็กขัดตัวเองนี่ชวนให้ปังปาร์ซัวร์ association ไอโซคลับปาร์กะตัวนั้นเฮียนี่ flower show คัมเฟร์นี่แม่กันนี่ปังปาร์น่ะตักนะหุ่นตบจีเตตินให้ไทยที่ช่างไทยตาหน้าปุยหมอตักให้ปดเตะเลยที่ช่างอ๋อเองกิมขัดยัง related ขัดจู่อมเบกันนี่นักตัวกับ Valentine's Day เนี่ยวันเลี้ยงเราอินชีร์ระวังโมหลังว่าเราค่ะอินเชียร์ดูแต่ข้าหนูมันติดดอนแล้วตกปังปาร์มอยตักไปกันเนี่ยท่าแต่ใครนั่นล้างโมอะไรขัดตีซ่องขัดตูนจุมาตานะวิดีโอกันเสียมไทยจูเนี่ยวิดีโออะไรกันยินหมดเลยเช่าตอนนี้อ๋อ